Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kador barshnong sarang hagajing trelang bat ke project cleaning surrounding kelayo ban penlong hagajing ajing hikai halor ke khut ke suba ki kam lekai badru ban bam jalang. Nakaliang unong yalam ke project cleaning surrounding uba Jefferson Kenjing hawakran hagani hagajing yalang ulaong ke kenhun jong u ke shim ya ke benta ban pen khut. Ula benrap da ke boong baku bakalong benta ke kiat ke de ke wei ke bapen ran ula kentu ya ki samla ban kiat ne hagajing di pen buat ki bakta omtang ya ke kot ke kiat Henry kakta wada ka imlang kasalang. Shushu uba kenjing uloong bahai ibor ibarit un persyang banerap de kanega shnong bat gular bakin sawanra na kidieng so ban yo ban thung. Uloong baka kenhun jongki kalet na kawei ka jaka shaka wei pat banit ajing arab bat kata ka jing arab ka baki ai shaki wei ka David ka jingmi nak balum tiar bat tambitor kamdei baki yo pisa na ka sorkar ne baki bun pisa Henry ka David na ka jing yo ka baki tre. Te kiwei ginang yelum kini hani gila yelum suah ni mi gini bilor plastik mi gini pelasa le se kapor be le kai por bolong skul kani katai kimi tai stai barang yadon lu gedang yadon hi te tai la dep hi gato de si kari gamon jong play bengin poisoni kata kurkom jingi kendu jong iro jingi sang awan mani kendu ban pen jaka jaka bat idon iwe ikong hang ni komersi bo mansa tengah aisa iswa lifestyle ngin se dia kat kum ga jingi lam jong play te nadep nang ta kendu si wa pali ti yong play primiawan no seni lai tarik menta khat sa tarik ngong sampai moba tabaga jingwan jwa kari bonlong ga jingkerku te ya kawai ka bangin le sekali ka snong jo feel kani ka sial ka bangin adap bangidon ka program sipang ka ban ai ka awareness ka jingpen kan mau ka jingpen husiar ka jingpen pen kendet umno ban suka khoj ya ka snong ka thau de hakatu ka singi ngalongi khna school pada khmatin ba pali kinong hikai bodon ong mangan sawan biang sani ban le program pi ngayo kawai ke piskim Uni UMP udah beli sekolah lang mga po senenon suri bula tambo la tamme na wa he ta idon we MP scheme mga yo lihat dia buat hapreng kan iro kidon giwi giding don kamen ri hapreng kan ngamut ban penjerngam ya ke Silong ya ke Saudong Saupun kat bala di kat kum ke jingtip jonga ni ngat pidon kumalai spayeng tamne runa kamlei ngamut bala dep tak awareness nginwan nginais kiding so Kiding so kenang bapiong bun kipriyo mo habang alit senong kendong seni stay West Castle Hills mau wan saryang do lechepo bakmaras po karo lechepo senong ngaji siya imei pai din na juain rila he la hala he polem kra di nadep nang ta lechepo sa snyang habang alit jingerap ro yo pisotu bakla bun bisa tang na balum gini jabo jaban ngilik dingi pelang gitu pesan la kun snem ngili jingerap giwe di katang ong ba pi tengkat ngi ut mo ngi long ki badok ngi long bumniam tai pile ayu thung swaru ding so se hieng uwei arteli bomi nang tu bambat kum kasnong lumlang itu ding so lemba kasnong lemba kadong se dia se di ai uwei argot uban mi nang ni tu la barra siyo la ba di kontak ngi ni arap pi ban pendendo brio ban thiet kumulung senrai por barang tre ba ka Meghalaya Rural Development pi gibon ma gilat kilinti kan ki pangila balle ke jingi mujungi ka sarkar kan numla ban ai kam ya bar khoj khulung badon hangni manta kan numla lada ka tang kan ni khulung gidon hangni ki khulung po molai khulung polai mkhra khulung se jwai khulung sa umsning kan no ganai menta kala poi ka por ngi bangisdang ngi hamsdang ban sna kalat kamai gaji jala die yala die yeng hala ki jong ki kejak pi tengkat ki ai price beli ki ai price ya tangkat tu kan ningun umdai bakim kwa ban ai price ya baro pila le ke ai kabala ndrei ke ai kabumla apan ti kalong ba kumbale gitu giwei kasulong ba le se bimla hitu iliang Henry pide inong job huwe ha kawai pat kaliang umjude bandon jisau ruam de ban saukmen but hamtam lele ba internet kalong ba pidang smart pidang ya le kai ban penkelan met ban pe ka kot ka khia ti gumong ba pali ngam kwa hiro ban penslam nomor nang ni menta ding idem le si kani kala banwan ka jing bahan mentang na menta
ya kajingi kandu jong isibet nrei leksi naman takas nong ruangan keren ngani kandu baru presiden jong kadal mia simen udon de wo executive engineer bingin sa ilong meeting ti kay bagi kwa mani keren ngam tep ti ngan yale ban persyang ban penbiang ya kapor ti kum ga jingi nakaliang jonga bakayang jonga ya kasnong ka tao ka jongpi pai la sai si yo pindu si sulong yo kendu ingas tu nomor kam kan maulot kadur borok hoj menta subha keren dong pidei mano na po sarang lar sao tangkata sapet kalong da kumwe ti kendian ijing ai kani umdai na kaliang ka project umdai na kaliang juno kadai ka jing ai snobha jing snow jongi na kaliang jong kayeng kasem kajonga beruni pursa jonga hangnie ilong iai bakhenyak tang si pawajar tambah wala kataro idai jingie pendan kam hok ai bakani si pawajar wanum kelet kawin si pawan ai sublay pet itu si pawajar in kiyo katno te tang itahi o to stay wayro umdai tang yakani kata si pawajar ray ya kawin ngan su ai nuksai pi ban ngan perkut hangnie jai bakawan po jingken mau mensua por mangadon si po Himachal Pradesh utau pastor pitip uleyu teu si ong kini ki brio ki biaran nang tu kini tang kinong rep bakin ai kawai nak sipo kinong rep hagatu ka por kandai pulai kandai pusau kandai pusan bakin ai san po tinggal pitip kat no ki da pagnon hinri ki ai baki e yu blay bandadap nang ta kajayu hadu tu pastor basim pastor Thomas ta udah yam udah jauh mat por bu priang umdai bu kumen lombu wisnai nrei ukumen pan kawi kaliang baki eju blai tip hero akajing sakri blai kan mau bawat ju klet pat ya ka hukum ga jong blai malakai laish po te tang di tai jingker khu kerdo ya pi baro Como presiden bat nagaliang jongi kum kadong baro ngi ai kublai shibuna ya iba bat kayeng kesem giba don kemensim kaba sebun kaba yang kum ginong song apa kadong ha kaba ilawan ya kaba no senyang ban ai sungubha hangi kum kadong kaba long sipo hajar tengka sungubha ya kaba tap kti baro te nakaliang jungi kadong ni ai kublai sibun ba ya pi badia kayeng kesem inget skam ru bau blai nang kerku ya pi hagi kam hagi kti hagi jingtrai gi jongpi baman lang sengi batu nai ru api kemet ke basyat ke baklan kayeng kesem gi khun gi kti baro ba pinangla ya kabanang ya ino senyang banang ya don ringkan lambat ngi kum kadong hagi por baro kisngi gi banangwan te tangkum tahi kublai shibun sa sinpan kublai shibun kublai shi hajar ngo